Nogometaše himna NK Krka, 19. krok Krka Brda, za trenutek začetek srečanja. Kot vedno si želimo dobre nogometne predstave in seveda bodimo domači uspešnejši.
Drži tu liniju, drži dan! Staj budi! Deo da se ne vrne, Deo! Ante, igrač! Ti tu da... Samo reci! Bliže! Opa! Ante! Da! Dobro! Take it! Just one guy. No, just... Hey! Wait!
Come on! Use your head! Come on, Ike! Thank you, Bob. Vai, é small ball. Vai, neće na dvaj. Stavi se na aut! Uve! Ajde, sam ja! Ej, tu! Kručka od free, stavi žogo prela.
Prva menjava v domači ekipi iz igre igrale številka 24 Darko Hrka, vstopa pa igralec številka 19 David Mar.
Številka 23, Luka Kambić. Prvi rumeni karton v gostujoči ekipi ga je prejel igralec številka 6, David Fredi. Stane, pa prodaja, pa je to. Ni? Ej, poprašujejo. Ja, ena. Gremo, ven. Juda! Dođi Juda! Tiha! Juda! Juda! Mirno! Sam! Neđa mala, sam! Oj, ej, cijelo vreme, Tiha, ti dođi poljuti u kodu. Zađi! Pas! Tu lega liniju! Ostaň!
Prela, zamujate, druga žoga, ej! Pusti bol! Dobro, škrba ti, škrba! I da, škrba ti si, ja škrba! Idi! Ajde! Ajde, ajde, še! Dani, leva! Kad sam bač kručka? Rakija! Bravo! Ej, treba sigurno! Ej, prela! Ja, više, više, više! Ajde! Više gol! Bravo! Bravo, bravo! Šerbo, šerbo! Rakija, ajde! Bravo! Leđa! Ajde!
Provalite trenutno pri domači, številka 7 ga je prejel Jakub Judeš.
Ej, alo, pa to je smiješno. Ajde,
Leva, vai, leva! Visoko! Više, Martin! Širi! Van! Van! Kama! Moraš ići, kama! Gledaj, jebo! Znači igrača, Poretta se, Nati! Poretta se! Ej, nemamo svi igrača, tvoje! Gremo!
Van gre, joga! Ajde! Leđa! Vamos! Rumenica su pred domaćih štilika, 19 je prijel Mihael Vidmar. Čekaj, ne ulazi prije žige, čekaj! Ništa, ništa! Ante! Vice! Roma! Menja, igra tega
Druga menjava v domači ekipi, igro bo zapustil igralec številka 16 Miha Kostanšek, vstopil pa igralec številka 55 Matej Pototar. Tudi pri gostih menjava igro zapušča igralec številka 5 Matija Kompara, vstopa igralec številka 14 Vice Miljanič. Rumeni karton pri domačih, številka 11 Slavič Krvec.
Naslednji doganika Pompi, domaći štrika 8, Marko Dušar. Nik penjala! Ručka!
Menjava pri gostih, iz igre igralec številka 7 Jan Štrukelj, vstopa igralec številka 21 Jure Buđinev. Še ena menjava pri gostih, igro zapušča igralec številka 6 David Fredi, v igro pa je vstopil igralec številka 19 Maxi Leon Žižek. Glej,
Baciš! 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 Ti sam žogi! Darius! Darius! Čekaj, stoj! 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 Ništa! Dođi! Više! Izađi! Dođi! Dođi, Kim! Dale, dale! Bravo, Vidmar! Treba Kosta, gledaj gor da se držiš, Kosta! Hvala! Radio! Čuvaju, ponovno! Zdravo, dej! Polini! Polini! Čist desno! Čist desno! Čist desno! Foto, foto! Uzmi penal, Šelja! Foto! Bravo!